سلام، هون بخير هاتن درسين كردي من چاوانن باشن هون من ناستكن از گله مامۆستەیە کورمانجی و ئەو چەند ساڵن ئەز لەسەر یوتیوبێ دەرسێن کوردی دەدم گەلێک خوێندەکارên من هەنە ji her derê dinyayê خوێندەکارên min ji Amerîkayê hene ji Ewropayê hene ji Avustralyayê hene ji Japonyayê hene na ji Çînê hene ji Taylandê hene ji her derê hene û îro di vê videoyê de em ê behsa malbatê bikin. Ev video bi tenê Kurdî ye. Ez ê tenê bi kurmancî bipeyivim, xeber bidim, biştexilim. Hûn ê li min guhdarî bikin, hûn ê hînî peyvên nû bibin û hêdî hêdî em ê bi were derseke xweş çêkin. û weke min got mijara vê videoyê, mijara vê dersê malbat e. Hûn dizanin malbatên Kurdî gelekî mezin in, gelekî mezin in. Ez bixwe neh xwişkûbirayên min hene, yani em neh xwişkûbiran e. Pênc birayên min hene, sê xwişkên min hene û bi min re em neh kesin gelek zarokên birayên min hene, gelek zarokên xwişkên min hene. Erê malbata me gelekî mezin e. û înşela piştî vê dersê hûn ê gelek peyvên nû yên li ser malbatê hîn bibin. Hûn amade ne? Em dersê bikin. Hûn ekrana min dibînin? Ez hêvî dikim hûn ekrana min dibînin. Ez ê kam vê videoyê piçekî mezintir bikim. Ez dixwazim hûn newsa çawa ez piçekî piçûk bikim. Erê. Tamam. Ez hêvî dikim hûn hem min dibînin hem jî ekranê baş dibînin. Okay. So, pêşî di destpêkê de em ê behsa malbata piçûk bikin. Rast e malbata piçûk. So, deman ku em dibêjin malbatên piçûk, yani malbatên ne eşîr, right? Ne tribe, ne eşîr. Em behsa malbatê dikin, yên nêzik. So, helbet pêşî dê û bav tên bîra me. Rast e dê. Dê an jî dayîk. Dê an jî dayîk. Bav heye, bav. Piştî bav çi heye? Zarok hene. So zarok belkî keç bê, belkî kur bê, em nizanin. û keç an jî keçik. An jî qîz, qîza min. Kur an jî kurik. An jî law. An jî lawik. Lawê min, lawikê min. So, dê bav hene, zarok hene, keçik hene, kurik hene. چیدی چیدی او ji bo zarokan em dikarin bibêjin xwişk û bira rast e ev zarok keç û kurikên dê û bavin li xwişk û birayên hevin xwişk û birayên hevin so min got sê xwişkên min hene pênc birayên min hene yani ji bo bavê min pênc kurên wî hene çar keçên wî hene rast e so xwişk û bira û ev malbata piçûk e rast e niha em ê behsa aliyê bavê xwe bikin bav çi fade bist so em ê çawa bikin okay birayê bavê te birayê bavê te dibe çiyê te birayê bavê te apê te ye mamê te ye an jî amê te ye okay so ap mam an jî am birayê bavê te ye û xwişk ez binivîsim birayê bavî birayê bavî birayê bavî kî ye ap e birayê bavî tamam û xwişka bavî kî ye xwişka bavî xwişka bavî me te an jî metik metika min meta min so di malbata min de em her tim dibêjin metika min lê malbata mêrê min dibêjin met
متى ام دبيجن متكي او انتي او دبيجن متى متك هر دوجي جبو خوشكا باوي راسته اوكي او ديا باوي دا بيره انجي بيركه دا بير انجي بيرك باوي باوي the father of the father باوي باوي كيه باوي باوي جي باپیره انجی بیرکه باپیر بیرک او نها دوی از تشتكي خيزبك اوكي ام ببيجن آبيتا هيا آبيتا هيا آميتا هيا او زاروكن ويهنا راست زاروكن ويهنا زاروكن آبيتا استخدام بچکی مثلا اره برای باوت آپیتایا او کره کره آپیتا yani kure amete kure mamete kure kure mamete çiye kure mamete pismamete anji em dikarin bibêjin kurap kurmam anji kuram so em dibêjin kuramê min malbata mêrê min dibêje kurapê min bêtir pismamê min ew dibêjin pismamê min so zarokê apête yani zarokê apête so ez ê li vir zarok binivîsim ji bo hûn tevlî hev nekin bibîn zarok ev ji bo zarok ev kurike û heke keçikî apête so keça apê or mamê te keça apê te mamê te an jî amê te em ê bibêjin dotma an jî ketçap an jî keçmam an jî keçam yani hûn dibînin di îngilîzî de peywek heye cousin lê di kurmancî de ji bo her kesekî peyvek heye ew kurekî ye kurê apê te ye kurê xalê te ye ew keça kî ye keça metika te ye xalê te ye we fêm kir detay hene details gelek detay hene ev ji bo apê te bû niha ji bo metikê em ê çi bikin ez vê kopî bikim li vir ew yine ev ev em bê kopî bikin û rengê wê biguherim rengê wê em bikin belkî şîn ne şîn xweşik e ez ê bikim rengê şîn bisekinim çêbû 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 Tamam ez dîse dixwazim zarok binivîsim ji ber ku em behsa zarokên metikê xwe dikin rast e so zarokên metika te dibin çiyê de heke kurê metebe kurê metatebe heke kurê metatebe tu yê bibêjî kurmet easy kurmet an jî kurmetik kurmetik ev yek û heke tu behsa qîza keça meta xwe dikî em ê bêjin keça meta te jî keçmet an jî keçmetik mesela yek du sê çar keçmetên min hene heşt heşt pismamên min hene only from one uncle tenê apekî min heye tenê amekî min heye tenê amekî min heye I have only one uncle û heşt kurên wî hene heşt kurên lê keçikên wî tune keçikên wî tune very sad keçikên wî tune اوكي دا بيرك يعني بسكنم زد تشتكي جبو دا جبو دا بير وبابيرا
ام ببیجن اف زاروکه ویه. زاروکه وی دیاته باویته راسته. او زاروکه وی امی ببیجن اف داپیر و باپیر ام ببیجن باویته و زاروکن باویته جبو داپیر و باپیره دبن نوی. نوی چیه؟ زاروکن ته نوی. زاروکن grandchildren. اوکی. زاروکه چند نوی باوی من هنه پنجور دوجور ایجور سیزده نوین باوی من هنه از بنویسم سیزده only from okay. سیزده نویه باوی من هنه باوی من سیزده نویه وی هنه so he has 13 grandchildren. سیزده نویه باوی من هنه وفهم کرد او د کورمانجی ده جبو تو بو بیجی grandfather ببین باوی انجی باوی دیامن اوکی. اوکی اف جبو باو بو نها اما جبو دایک جی عینی تشتی چکن ده انجی دایک رسته سو خو برای دایکاته کیه برای دایکاته خاله من رسته خوشکا دایکاته کیه خوشکا دایکاته خالتیکه انجی خالتامو هر سیجی راسته او دیسا دیاته دایکاته دا انجی پیرک وک ين باويتا عيننا و باوي دياتا جي باوي دايكاتا بابير انجي بيركا اوكي بابير بيركا تمام ارتبو انها امي بحث زاروكن وان زاروكن خالته زاروكن خالتي چی کار مپره اوکی جبو خال ام برین جبو زاروکن خالته ام دیسه لور زاروک بنویسیم ام بحثا زاروکن خالته دکن باش زاروکن خالته کره خالته چیه کره خالته دبه کره خالته ام هیسانه فأب زحمة ترى جبالكو جبو أب قال لك بيمن أب مام و أم برجن جبو كتشا خالتها تو يبرجي كتش خال أوكي كل خال كتش خال أم هيسان عيني تشت جبو خالتيكي أز خيز بكم رنجشين شكم لبدي وأجي لبدي ام دیسه بحثا زاروکن خالتي کاته دکن زاروک او بسکنن من قلت كره خالتي کاته چیه كر خالتيك كر خالت اوكي كر خالتيك انجي كر خالة اس اس و نشان چطور آره سو کره خالتی کاته کره خالتیه کره خالتیکه کره خالته او کچا خالتی کاته تو دکاری ببیجی کچ خالتی کچ خالتیک کچ خالت همو راسته کچ خالت آره. او دیسا جبو نویان افتشت جبو بافجي جبو دايكي جي عينية از كوبي بكم ودينم فر
علي ما قلتبو نبي زاروكي زاروكي تنا أف دايكا ديا وزاروكي وأفن جبو دابير وبابير أفد بالنبي نبي يعني زاروكي من نبيا ديو بافي منن مست نبيا ديو بافي منن وفهمت شوات باش أجي أف جبود آلية ديو بافو وزاروكي وان إنها أم بحثا جن وميرابك جن ومير بس جن ومير يعني وحاوس نحوس حسب واي فهم حسب جن ومير جبير نكن جن ومير الزوجي مات الزوجي is married الزوجي مات ماري من هاي او so دايكا ماري من دايكا ماري من خسويا من دايكا ماري من وحكتو مارك بي فيورا من دايكا دايكا جنا من خسويا اوكي وبعض ميري أنجي جناته بكم جناته باشتره بعض ميري ته بعض جناته خزور از دزانم دقلك زمان عنده جبو ديو باين جنو ميري خطو دبيجي داي mother رسته mother in law أنجي تركي دبيجين عنه بكردي جبو خسو وخزور خوا أم تجاري نابيجن يادي أنجي يابو we never call them dad and their mom so just you call them up أبيمن وجنا بامن تشتك هات بيرامن I just remembered something okay so we talked about up that's the up oh the wife of your up will be جناب جن mom or جنام okay so jna apete jnape jnmame jnama. In some regions, you may hear apojin, mamojin probably, or amojin. Okay. So ape ki min haya jnawi jnama mne amojna mne. Okay, jna amim. ليه جبو قالك عجيبة جبو جنو ميري جبو ميري متكي بيفك تنيا very straight بيفك تنيا so تو جوانا دي بيجي خال انجي اب that's all و اف خالة رست براي داي كاتي جناوي جنا خالته جن خال انجي خالو جد اوكي خالو جد جنا خالته اوكي نها ام بحثا جنو مير ذكر اوكي تجنومه دایکا مرته دایکا جناته خسویاته باوی مرته باوی جناته خزورته اوكي او خوشکا مرته خوشکا مره من هيا أجيب بحثك أو قورماتية أنجي دشاتية دشا من غمزية قورما من غمزية او ام ببيجن براي ميريتا براي ميريتا تيه من تننا شبركو براي ميري من تننا او ام بفكر براي جناتا ام ببيجن تو ميري يور من جناتا هي براي وي براي جناتا بوراية تا مثل جبو ميري من بوراية ميري من فرنج بالكو براي من فرنج براي جناتا وخوشكا جناتا بالدوزاتية بالدوزاتية يعني تشيدي ما آه، او ماي جاد شو تي براي ميريتا راسته براي ميريتا وهكا بأبرا زوجي به if he's married so we for his wife أما ببين جنتي جن
تي. اوكي. جنتية من تننا جبالكو تية من تننا. أري. أري أف بيف هي جنتي. أري هون دبينن جبو آلية مير for the men's side زيادة تر بيف هنا. أري unfortunately مخابن فودال كرت فودال. أوكي جنتي و بيفا كدنجي أزدفازن ببيجم بسكنن خشك وبرا راستا خشك وبرا هنا siblings sister and brothers خشك وبرا. So برايته هي برايته جنا برايته it's your جنبر جنبر. So جنبرا من هي نعذر وتحية جنبرا من هي نعذر وجوزية جنبرا من هي نعذر ميسونة سي جنبرين من هي سي براين من زوجي وخويشك خويشك نستا خويشك براي خويشكاته أم division Zava is also the bride groom. It's literally groom, but so you can use the word groom Zava after marriage after wedding as well. The بيجي Zava يما جمردينية Zava يما كردة Zava يما زازاية. Okay. و so ما قلت برا جنا برايته is also still book chia book is the bride. So we use this term even after marriage. بشتي زواجه يجي بيجي بوكامة كرمانجة بوكامة شكر بوراني حزورة من حتى بيجي بوكامة شكر بوراني بوكامة شكر وفهم كده. So جنبر like your brother's wife but also you can use بوكامة our bride بوكامة and you call them بوكي وشيدي ما بحسا زاروكن خالو أبانكر تمام خوشكو برا بيبين دنجي هن دبي أم بحسا زاروكن خوشكو برا ينتبك okay so زاروكن برايته زاروكن برايته أيور برازي or you may hear as برازي وزاروكن خوشكاته خوارزي or you may see as خوارزه أنجي وقت خوارزه جي تاني بيسان خوارزه لازم نزم بكم تو هون دبينا دفر برازي أنجي برازي زاينت gender تنية just your brother's kid your sister's kid اللي حكيت بخازي بيجي like my nephew my niece so it depends which one uh, okay sorry بكم so shin جبو كوركان صور جبو كتشكان okay so ام ببيجن كوري براية تهيا كوري كي براية تهيا so توي ببيجي برازية من هي برازية من وهكا كاتشا براية تهيا توي ببيجي برازية من چهار برازيل من هنا وسي برازيل من هنا so برازيل دماكو plural دماكو برجمار زاين تنية it's only appears when it is single you just say برازيل من هنا I have like kids from my like there are kids of my brother برازيل من هنا but singular برازيل من برازيل من زاين هي gender هي وجبو زاروكن خشكاته so خوارزية من أف جبو كرك و خوارزية من جبو كتش دفل ميري من تشتك نليسي بدايز بخوينة مجبرتو مثلا شيفي قلت دحات حسن ذاتك لذيذ نتقدر هون دزانن لكردستاني المدينة قال لك كس قوشت خواه ده فرنان أنا أمن لمالي تشيناكن قال لك رحته فرن هنا وك بيكري تو خوارنا خود ديوان تو بيجي من رتشيكن عزي بستين وإيرو ما قوت أم بيدا بخون يعني لسرنان قوشت داتينن أم رتشيكن وميري من بر فرنه
قوتية ساعات حفتان لدرد كذا من جي قوت خزيزة تبدأ كذا. حتى ساعات حفتان زي برشيبين وفهم كر ليفر دماغكو ام بحثا زاروكن خوشكو براين خدكن هكا تود بيجي ماي نيس ماي نفيو زايند هيا مثلا كوري براية برازية تيا كتشا براية برازية تيا كوري خوشكات خارزية تيا كتشا خوشكات خارزية تيا اوكي الليفر بإضافة يا ام زاين ديار دكت أري نزانو از بحثات شي دي وكم جبالكو ما بحثا خوشكو براين كر زاروكن وان ديو باف و يعني باوزم أفقار سيفيكيلي كي ين تن بيرامن أبن كلك بيب هنا عجلنا كن هدي هدي هنا هين ببن وان بكار بينن لما كون بحثا زاروكن خوشكو براين فبكن بيجن برازيل من بارزية من كي بكار بينن هنا زوتر هين ببن جبونها أبخس قال لك سباس جبو تماشا كرنة حتى درس كدن حتى فيديو كدن اللي خباش بنارن وهكا هون دخوازن درسين كردي بستينن هون بكارن كردش لسنس دوت كوم بنارن انجي جيميل من كردش لسنس 2019 جيميل دوت كوم هون بكارن جملة بنريسن قال لك سباس وهكا هون بون أبوني من وهكا هون نخوان دكاربن وبري وهون هكا هون ببن وك سبسكرايبر از قلت لو خباش بنرن حتى فيديو كده بخاطر